Okay. Nah, mata po wato na ekwe. Deh, hari malam telepon deh. Halo, sayang. Iya sayang. Tapi itage, Nama kiri dan saya ge. kira mau ade kumata ge. Mai ke dangi nih. Hah? Edangi? Iyo, ke dangi di tempat biasa rero. Iya sayang, kau nenau ne aderok ene edangi re. Iyo, ramai rucira. Oh iya ra. Nang melatak deh ya. Iyo, ra. Assalamualaikum. Oh iya sayang, waalaikumsalam. Ira, kepe Honda kamu Deh. Ari. Midi. Numpang Honda kamu semporo nam le edangi lo cek semporo. Ina saya magaraw ke warna penti ya. Semporo bukan nam le edangi lo dunia semporo kali. Mera tari mami. Samporo mdoke ojara dengo miake. Repo jadi itage nih. Bicara nam edangi lo cek gue. 2,000 years later. Ira te magi mai to na iku ke lo hoe. Na selingi ate lo besia. Pasti gante dore en huka mai naga. Hanta ba Honda na aka besia kani. Bunda ku dari ku ke nahu. Lesia mana Honda, versi si magante rini. Pasti sayang nih. Magi jam main akan foto bongin aku. Nah gagang kau ke saya mengiri mau mie. Main apa tuh sih Ben? Iya Romo nih. Lembat sayang. Karena aku nguarau mah gue kebetulan gue menaik edangnya kan karena aku nguar. Pasti nih mau ngolos gajimu. Gaji tipelosan saya tanggal 32 kan cair gaji ya. Terus, apa nih mau ngare? Wati nih sayang. Nah gue Orlando Honda naik gue. Bodoh deh sayang. Poda nih sayang lembu ada sayang ro. Mana dicaku lampat dana? Karena di sini tak keputus ra. Landa Romo ke Honda nih pelan aku kena eveli oto gue. Bodoh sayang. Poda nih sayang. Nanti tidak diputus. Emang otot sini mau diri sayang? Nah eveli oto some sayang. Hah? Otot some? Iya tuh oto some Evelyn gue. Karena di sini tak kemana diputus. Ini Mata laut. sayang.